ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯀꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ SSC 2021ꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯁꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ a person cross a 1600 meter long street in 4 minutes what is speed in the kilometer in the hour ngasai misak amana 1600 meters si street team da koi gi kai ai tar sat bado koi gi minute da 4 minute haire adu kilometer da speed che ano on to ai ham ba step da koi smai college ko fast step ai nai da hai doi fast step si da koi distance che convert tawro kilometer da sida ai nai gre kaya hai tare meter biram manina so sida moi nai re kilometer hour hai bani si 160 si ikoina kaya on to tare kilometer da hana on to si ko kilometer da hana on to si adu duga angani distance ai re kalsi ham bagi kilometer da moi ne distance kya an piram je 1600 meter ada the kilometer da on to kya ta di 1600 ta divided by 1000 na divide tolo adu te kya tare c 0 ni cut togro c 0 ni cut togro 10 na 1.6 te divide tog tar gati kya tare 1.6 kilometer tare si bole ko second step second gi de second ang yen si masai gi time je mo keno do on to ji hour do on to ji ko time je mo ni kya piram je 4 mina piram adu itar gati time ji 4 minute piram tar gati koin hour do to kya itar di 60 minute na hour ne aduna 60 na divided toro te itar 4 divided by 60 adu itar di hours la adu cut toro 4 na 60 da cut toro gati kya no 15 adu itar kya lani sreida 1 by 15 hours lai ko hours lai 1 by 15 akoina formula hai tar speed ki puthoj ko stay di speed puto ke hai tar gadi formula ji karino na hai tar gadi distance divided by time loi khangi ko time na kya no sidai da 1 by 15 distance na kya no 1.6 kilometer adu targadi sigi angka jis to hot ke hai targadi koina distance kya no 1.6 ko ai unit ha pore ko no re ha page adu time je kya no 1 by 15 ai ni hai do masai gi sigi si interchange to targadi 15 je matak chakrani maka dana sigi 15 je matak chakrani maka ji di 1 ni na thram da ju yare 1.6 into 15 kya tare chinwe du puri naro keno tare 24 kilometer per hour sumaina leire ko so answer ji sini 24 kilometer per hour leire kya chume sidi di ji chume ko answer si so na koi da ngang sing dai nai ning badi kai gum na koi ni yan tabra knowledge lei phangbra haibadu noi amuk check to haibadi aham baje angka ji hot ngai da unit hani yango unit 2 moine pyramid region da kai legi haibadu aduna question ji SSC 2021 da hangi bani hawda joi hapke aroi bada ju hapke na koi yan tabra na yung ko